an walle shankaraw ka pai wal ron kina dang rawid jandang rawid diech banatin kon lat ko rodi rewi ka South Sudan bana kalin te kon ka roin to wan te bana lin ka janda ramane gore jango de kon me de ne jalinga kwa te ka to wan long to gor lieng to goro de koran palping ka lieng dien ko titini ke tin kon tin non karik kare wi ka South Sudan ka nyu da jam ban go me cha kan ko no dong de kan let de mal derben fe wi ka South Sudan kenyam anda mandun ni chang kon nyam la no roi no gwasama bako rach kenyam ketin kon lat ko rodi re wi ka juba na bana kulu go katin kon dong de kon ling shet ke lugo dana loka dakeng machar kana bonda kel kenyam chana rach ka jom chalat gwasame take order mi cha yor pinya kirma yadi tene dio je dong chana jalat ne ka kwi Ezra ki ka kwi karaba ka mentre wiki juba te warga mi cha gor kire ne chelar no jen dere yoto kona yor ka pinga karaba re wiki juba no dere ka yot pin la jet ko company mente karaba te pinje che togo no tama cha Ezra reject presidential order da ne inshallah da kin mi yadi no de nang ka kwi karaba kan wo che pe karaba ka tarif karaba ka mala yor pinje je yot pin ba ta me chala do cha order cha je reject Ramadan en la kwer ban je kul link nyok to gwad mani man yam re wiki juba ngai konen wo karab jegde beje long cha karab cha mala jike no ngai kona karab very important ki electric gor ka je jidori ko de ken de gad ken de kun ga karab de natal ke je bane ka de telephone ba de ka charge ke je ngai kon mo anyok karab very important ka kwi business ni ka jowo dane cha kula lat kirma yadi chala do ne na ajani che pe karab ka che gor no baje yor baje jot pin ala de pe yo la yor ko pinya nas no na jin ram la business person ke jiram me le ni jen la family ke le di bo lo dong jin student ke any company ma dong gor karab mo chala no ba pe yo ne ken ko na yor ken ga pin ba ga de yor pin alat kirma yadi de ke joge paywo ci president kir shi order mo ci jeto ke ci la do ne a very important order no ba you to ba ga dil got pinche ngai ko ndong cha order mu ci to cha je de reject re wi ki juba ci la do ne ala cost of electricity e jani ci ditalong ku jamo ba kara ba je dil got pin ba je dil got pin president order da na ci to je ne ci rew ci dok ci galat menyam ajen ne Ajani, the monthly service fee of $3 should be removed. La ka jogre which in winimi ka karabe no de kolar no ka pai ala $3 la ka yor ka pin kire de ka yor de ka wo ke to ka jowe dane chalat nyok kela do ne the standard connection fee which were $320 should be reduced to $128. no chala no tay da la karab yor ga pingi ba kor jandang ba yor pin jende yor pin ka kor jenjo da la chala la neke nam ne la le ka kudang jok bat ka kor yo no kudang ro yor da la karab la yor ka pingi je me ji kir ma yadi che gujino na me chagwa den cho karabe cho gono ba yor pin but te mi cha kulat gwa se me Ezra Construction and Development Group no ne kontin te karab te pingen re wiki juba chikala are no tega warga michigana gor ka changa kel ka jan pai wala me lapan 2025 Ezra chikala ro nena kire wiki juba kene chicken electricity chicken kokde chicken am yotpin Ezra told Juba Electricity Distribution Company, also called JETCO, not to follow the president directive order. They say JETCO must continue to working according to the whole agreement and contract. Keneto chicken go roba order rani cha European kirm yadi we can follow up. Right now mile ro den tame chi JETCO company mende kara pinde chicken president kir order chicken look. Chicken la ro nene can we are not ready ko de ne order mo de ne lien ko de ne yo de ne ka yotpin ko mo wa yo wa ka yotpin ajene be business a
ki investment dan lat ka karab re ki juba ba je yar for good ci kan jomo ci kan lat jena ken gor kume jen o de kan kon nyurtin ka do ba de kan karab de kan yot pin de no de kan gor jen o de kan order de kan to cha je lu ko jet ko company and go bi kan yu to bi kan ga yot pin ka shi kan order dan cha ngun kir ma yadi cha je lu what do you think so ne ko la citizen ki je wuci ka rea ga long de je mi jogo social media de reject and go cha je lu manana cha lat ezra can cha order kir ma yadi cha je lu for the first time cha kir ma yadi order mi che tup cha je lu cha you can no we reject your order chine ya karab chine yo bi yot pin ko jen be business abaje ya ta dan chine invest ke je no can she can price charge bi yot pin betini all price jen britain on what do you think mini drop ngumi look kir ma yadi ko jen there price there je yot pin ka bo mane quick con member to ke jet ko company ko dor pay la rech no cha order kir ma yadi charge look need one chiga rea along right now they're waiting for president Salva Kiir Mayardit reaction what is going to be doing about this despite manana chalaro jene de order de je lost but cha order charge look atem bi ngai ken yam need one can comment and one ene ken chine go no ken instead of dong the president Kiir there o yon karab ko de je yopin economic point the price rate which ke juba che explode ken price ayot ke pin kongwane karab ken mi tek tak mo cha yun price pinyone ko bi economy bagwa karab ken tele mi di mitin so che citizen kan jo mo kan lat ken Kiir ma yadi mi serious jena use price ayu the pin na me der gwano di yena ling agenda na chala go cha order dung Kiir ma yadi cha je look for the first time je liang de je dio je no ba president Kiir ma yadi ba order ba je jok ba je look ke letter mi cha gore ken chana ben ka lere oda gwasme lere oda gwasme a key election commission chicken lat gwadmen go kenetele ka fan jo mi chalat gwasme ne contin te kuin kwarte pindien te mi chicken lat gwasme ne waso Sudan real Carudian ka ko the election de jalat ke jen December 2026 and day logo ke jeno na me da la first election ni ka gwade da ne kwa independent kwa jek ke 2011 till election mishabalat ke kuin kware no di yene no korun dangwel ngwan tel mishalat tel national election wite lora bang no ni me da na civil war chetuo mi chikir me chelo no dong de ri mo chade ro chung tir mangai kone no tel election mishabalat men wala ka jo cha ko lat gwase me netin contact tel election commission needin kontin la responsible kitente organization te ke dien ka ta kuin kware te ga jomi kana lat kenene kene ko bi country by election ba je kula lat kene gor kan no de which South Sudan they can na they can ngech ka do badan de ka vote ke je alo de nat de ke ngech ke civic education do badan dong de ran de vote ke je ka kwar dan no ko tel mi chalat tel ne de moti cha ngech ka do badan dong de ran der lat der queen kwarda jalat ke je ni me da ne lat ke me lat ke gen me ba 2011 me ba je kulle amina me ba independent ba kulat ke 2011 me chalat referendum ki do be da ne kunar de lo ke je but after that le queen kwar mi shamalat so gor je no ne reality den de ke so Sudan de ko kon nge ko do da ne election de jalat ke je but te mi ci kula gem gwata me there is a big problem ke jo ran shalat gwasa me a chairperson of the election commission chikala wonena professor Abenego Akok chenete konete ka laji I radio chega jogono gwam chaje titin kenene commission has no money kenete you to ba ku inquire ba je lat keje kenete le fund no he say President Kiir give an order in June that Minister of Finance to release fund to the commission but until today October 2025 the finance minister has not released anything wakir me yadi order che tumno walango ayo ka kwa release ke kwin kware ki ke kwin gene cha minister of finance aje jok no they can fund they can release but still chu men wala me chana ben ka jen pai wele me chankaro ka pai wele wala ronki ndaro jen dangro de jin ko ku ke war gala goron antem
kene telefon mi cha release anetin kon tin to finance titkedian cha order kir mi yadit cha look cha nen go cha order che to but tele implementation che finance minister cha jogono release fund but finance minister term chi can release cha order cha je look professor akok chela do nena ajene one of our major challenge ajene a lack of resources god mi tele yo no ko de pre-election de je kulalat kene tele yo to shane release telephone can we cannot do registration or voting without first educating people and opening office can she can ko inquire she can go no budget to registration charge de lat and then katelle voting mi de lat ko na gor kan ba ko ni first of all ba ñu job dande ke vote ke je ba ñu chunken ba da wa without fun ba mi tele you do mi mo de ko inquire de lat ke je no can this delayment is raising concern do ba dan and cha election cha delay ke je can na me jagna ko bi ke dia ngay ko na gwan woni te wan dir ken lon ka jen ko kwar mo balat ke 2026 election cha jigo no dong ba je passport no ke 2026 ko mitin dia la ko no gor ko makan ga kolat ko ngay ko dia la ko no gor ke la to te te wan cha na ngaje ne ko gwade dan te cha lat te dok te very important men yam wadi ni dia de ko kon matre which ka so Sudan de ne aspela yo de ne asas pdf de ne bondi ko ken UPA ne diala ko intere ka South Sudan de ni ken de ga madan wena mo cha ka mat and then de ko cholo cha kel cha jetu but right now ngai ko no tel mi chalat tel integration of forces mi chalat in a state chi tuong no kur cha ko mes pila yo cha je joirar wade dan la cantonment sign te ko te ka taram de tena tama ka Equatoria gege juba ne dial china gn ko odi kim yadi naga ne ti konda tila ko mes pila yo so te ramimo mi ten wenamo so na me kana lat rewde kan permanent constitution kana tu dio je calling panga je ki jogan paiwo ano kanesi kan half of it kana tu gor kano baje test ko ne dial gor kano ngot ken bagalat rei constitution ka kanesi ka draft kana tu ban ngode wo baje kulu tu so ma kana kon tu ba election tel mishal election dio dien men gor ke long o de ne dial ko ne te kem no panken de ka lojre wi ka so Sudan tir men ngone and ne de konti la refugees ne de kon la votery ne de kon buru de register ko ba voting ba kulat meteram chalo ere wika Sudan there's no vote tele election mo balat so the to mo kana ko la tele way out anyo ngai ko na gwan wona international community we can come down le road they are watching closely but they are not doing anything okay so ko kuje mon de ko ngaji wodi tele mutual ke election can international community gurken no de so Sudan la tok de ko inquire de jalat okay can gurken de ne dia de mo ke chances de ram mo kwera nok lo de je daraja kwan but yet tell me choro long no changamen ku can pressure please no go ba ko inquire ba jalat but tell me go am lat so right now I'm right corner election mode take a government changamen go international community gen go de kan lat me de kan lat wa ngode ko international community te mi chigana kan de ka so dan de kan lok ka tan yuni ka fan but without money ka kuma mentes kirma yaditin thing that not moving so commission cannot move forward ka jordan chigana lat so there's no election anyway dong there to ba mi cha dial cha ka tu but right now no there's a big gap ka native content la election commission native content ku kon right kwidi na tamen na me war ga mi chigana go laken ka chikana lat ka I radio ku kana la jogono election tele je fan election tele je yo tele yo to balat ke je unless cha fan cha ka release kir shi order shi to but cha je leli cha je lok so no mo jen gabran de tin ngai ko nan woni di algor kono dera mo kwer dera je kwan ko dong de you know dong de le ke change mutore we ka so dan go 14 years tele election ni ka tam dan kwa independent kwa je ke 2011 nothing chikim yadi chere dial chega get tel mutual ke election chana ben gwaseme chana right ke Queen national security service visit to jongle 19 kontin la national security wo jongle guess what ngai kone gwa jongle take a team pyro jetin team mo chwale red bell je a group
wa mi cha form anatin kon ti la jang tin tre wi ki juba especially the content la ministry ki official jane cha guru mi chal ke red bell cha je chak ci kana mo ke uniform ne ke ci kana mo ke match but one thing kuna ala dir ke je jana kan ne di chal ke red bell tin red bell ke ne kwain ke ko ken community la civilian militia te gang ka no ka chuer ci kan mention no gang ka no ka chuer ka kwingu ka kwi jaba nanga gat nanga wok ene dor mi che je ngwa la ne de la ka ne ka pedana de dom okay but ye genene kir ne ka gwa de dan e ci kon dial te ci kon ngach ci kir ci odor to benu etele mishal ke ingwene te ka jang te gor ga jen wo dong de kum de kan yar so ci kana tono kwa mi ber right now ne ko lat ke tin gwain ke Michael Makui wati teten wuri chala me kol ma nyang jukte teten karet bel ko ji kala wa kan ko forma ko gurun be ko be kan je we do not know why ngoto ko ne but be ko ngaji no ne kon chala red bel ci kan jongle tam right corner wa jongle te ka between ko kan wa lakan wujbo lakan dia yon match ko kan wa gurge ke re reng ne gure ke gon kon tikitin ka ci ga wona ci kan to kan rami mo mo ne gor ba ka yit ke je ko kan wa nget karodian wa tiken ka wal cha ka don ko de rande je ber ka match something like that ka jo dan shari po cha no ga je ban men ban ngai gwa se me en walle bor ka capital of Jonglei state la security national security service ne de konti la ne de touch wa chi ki chop re which ka Jonglei kan cha ka receive Dr. Guy Cook la governor no ngai kon security issue dan te re we ka Jonglei state no wa wude me men chi wure wichin walle no wa jen chale general deng akin deng jen the chief of operation kana dawda dien mala brigadier general michal ke wan jang tuchar ne titi wa chi ko chubre we ka Jonglei ka qui security ka threat men re which ka Jonglei ken wa chi ka chup wa ka kel ka high delegation ka national security service chi ko chubre we bor ken cha ka lo mi cha lo wa jel ken ke de ndi ngwan lo ke convoy midi de ko dan tijeno ngumu convoy ga je ala jel ken ka truck ne chop ka jendang jok 30 truck de ni ti tiang ka truck ne ti dito kon ti chop ka jendang jok ti tiang ke de ni kan dial convoy mo de ni to ngwan ati jel ka tor bieli jendang jok ti tiang an dial che ka chubre which bor ka Jonglei ka ken cha welcome a governor Dr. Guy Cook ngumo kan lela you should be asking question why what are they doing in Bor wajen first time in wobe day midin machino Bor which Bor ka Jonglei state ka jawdanan cha lat ke je ala menu kana gor purpose and work je ka jare wujin winemi menu kana gor Bor bekan security bekan ori aleka wa gor kono bi juj Bor bekan ka gang kan ke nga ke red bell group wa cha order cha je tup ane de to ko de ni chup te jel ke 30 truck no ati shawu te show Bor winemi wa ken ko bekan ti diala kon activity ndin kon ko cha nga no kurchi Bor red bell cha re aleka no bi nyin ka SPDF chirme chi kon nga wa cha security cha ay unangan winemi 30 truck chi ka chup de ni te jel ka torbiyele jandang jok ti ti yang kan dial so cha ka nangare wujin winemi ku kon ku jeno mi ka nei at bunyin kan wari ku kon so ngai kon no tele de mi cha nang lora ba nga che ken chu nyin kan wari I think this should be the first time the red bell group till a jang ke gat jang re which Bor till at ken why ke community militia till a jang no ka ku kana form group mo e ko bikan ne ken bikan ka gang so na men ngode de ko na jigano te kore take de kokin so nyok governor Dr. Guy Cook de je chana jeling no take influence ka gan wori kokin content challenge de je chan right gwada dana no che korche talk kam makwai tut ken ne tin konen te kanyirol gwan mi che ngwene yo ku dang wan ti ke jen che kana ikan go ma ka yut ka dor shal ke pije kan de je chan no mo chan right tin ngai kon men dana to kon tama so cha ne cha torbiel ti 30 ti tiang ka torbiel cha de nang ka Jonglei unless there's something fishing there
she Governor Dr. Guy Cook jen charai kana chana jogono by a gang we will protect you we will protect your properties and nyok chigala no bike all the businesses biken ka gang rai which boren winemi kan chigana jogono chwara dwal ko cha de me cha je no ka ko by a gang awa chob de rai which awa hope ka do badan chi de chop ke tong wan dio je we cannot count the number but ngai kono je no torbe je ndang jok 30 truck chiga chup rai which bor ka chiga tiang ke de ni ka jo dan chalat ke je so mi chida me amle roda ngai ne tin kon lat ko rien no ko nguni you know ko kena kontin ngai kono no lat ke kirmi yadi chana kum ben gwase me chana ben ka do ben dan en ti dakeng ma char ke je retijia gwade dan e china chiga dolten chana ngaje gwanu ne na ano cha na tin la netin kon tin la kumes fela yo tin kel ka dakeng ma char you know chana no ken cha ka look ko lung mu jek look el batu ko Friday nb look el chatok fan jerme chana ngaje no cha je ngoko no eyewitness ni wa cha ka nang gwado mo she can testify kata e dana chi korche to ko je ka she can testify against native county let's be like official shit karam dana chala da long wa podcast jeram dana chala da keneno iche rek che jalat ban ngai kone systematic way me kwa ka target ke jema cha ka target bang neme mi cha connect ke 2013 wa de dana chi korche to tin number 1 manager guja okay me dan chi korche to ke 2013 chu ke rek ma cha chu kana gorno de kana nak ba tela gwan mi jikana rek ma char amene me chi kon ngaji no cha mal cha jalat ke 2015 chu rek ma char chu re wi ke juba ke 2015 2016 chu ko nyoko tom nyok re wi ke juba rek ma char tene jen ke di ndi chop ke kidru ku dang jok ke report dane cha no rek ma char che de mi che request but cha je look international community cha jogo no jin ala gang no tetit kada bere which but chi kon we dane chi to chane jenen gwade dane tiken ka presidential palace jen kan ekir mi yadit no gwan mu raketin then chi security force don kir mi yadit chi kan de ni dakre ma chatin tarar ka palace and then chu kan ka chu na kan wena mo jen do be dane ko to goje do no chu aka dak chu reng ma char chu le ni jen ba chu ka rar chi me chi anga je no cha gware cha je lo kamra da dien me cha kana konna no chi reng ma char che na mo che jerut so kana kep ka do be dane de kana kep ke je ala kana ala no iku kana ala on reng ma char ko je ne be jien but no Gontaru michi te ka gwa me kebe no dir jange ko be jien wal dir gurje no bijake especially cha kiri jogo no ne miti ka kabre ma char che chi kef ke 2016 wade dana chi korche toktin ka juba chi rebe kebe tama ka kormu tok na ka panal gon mi chede tin kane timde miti ka kebde chi kef ke chi kef ke 2016 anyok te ripon mi cha no ka jen kui election kana me sorry ka jen kui look na mani la case code me mu kontine mu kwa chalga special code akin me yadi ala do badana wa chikana chikin glugo je chaje reject ka chaje challenge kume kine ri kon lat ka lok ka Kenya ka Nairobi tigane di chigwari chila no ma chalat ne di kontina la special code wa take tin wanti chikin ka violate wa men chikin violate jene gorke jenwo ran me mo mu lokaje je la ja take no jin a jin guilty ki not guilty then mi shelara I'm not guilty and then bana kulo woni am ka evidence nyodo jin chi jin gwan duere mi shelara I'm guilty and then je talk ba tin je ko na chilat ba chulat ko chi mi je shelara do jin guilty but right now to guilty wa kana konat kan procedure ti kana konat ane de contrary ke juba wa ma ja ko chi ken ngulen wa chi ga mot de la ngwa ka lat ke je chi ken ka ton anyok awa mi chine am dana te ka court men kwale lungni je mi cha appeal wala ja linka but cha je deny do be dana shi right ke je anyok ngai kono no cha anyok la do ne reng ma char cha je de look re wiki juba a special court mi cha yat pin kir the hybrid they je establish ne ka gwa de dan of course cha can establish ko ke 2019 kir ma yadi che ku mer ka me che ka mo ke yu wan mo che ga jogo no tele mo guro ba hybrid court ba je le bre wiki juba ko hybrid court mi cha je le no the jano bane dia la kon cha dwir cha kala ba ka look tin no mo and hybrid court money especially me a war crime you know I purified then they look including key point
de je luku wenam ba ci kir shadwal ci YouTube ko pin ka jom chalat ka website mi chal ke Reuters Mila Media website ka jirar ano ka cikan ta dana ci dor cikan lat ke je cikan case mo cikan likaw de no ci kem yadi cikan lat 2019 but she ameti judge lar ci ajeli ngwada me Judge James temi chalat ajene na me tine ke chonko bene mo char bene look ke special court amenimi cha hybrid court charge established but since there is no hybrid court in South Sudan we will continue with this special court so she have force mo charge nen agenda na chora lat ngai kone no ne te kone cha yen re which en winimi no tela dur mi chikana lat cha manda na te ke ne chikona ngaje no charge la but ken cha ga pino de ken rodin defend cha ga kep ko bom chang na me chala ne ne defend lo yor kien no ko defend lo yor chi ro jelong ken ma na le rode mutually ceasefire violation ne me che dia ku me kir me yadit the investigation they carried out can it shall see the some they can investigation they can carry out but charge look a kir me yadit yen kwale cholo this case is politically motivated but I can know dio je cha chigi chal ke lagu Josephine lagu me chewo gwa ka UN assembly re week New York cha me chola cha jenen kwan me la de jeno ne na 60% kamal cha ka tuk no chid 40% mi cha jigo no ka chi kon yala ngach je raj boko kwitu man peace initiative ko tin go ne yob ne tu man peace initiative ba nyom lat ke je but nothing mi shiro da lat ke kaini jen bo chi kala de wona na bane ring macha ke zadanen goinge je je kene cha cha no ke ta danen sherik je lat ke je mi mangai ke je no ya kach ko hybrid court teleje min lo ke ring macha je tung no 2013 cha de be ke gwa de me ke 2025 ame kwa rude kwa le pel kwa le be ke bije na mone chi chuong chirman dara ngai kone ba mission me ba je nyoko guri ano ke jen Friday en be ko ngai kone go tidial tilat ke moy ke no kuma time alo we mean that ba je ladirun chirman ji kone la so rit titine tilat kon ngati intama o ka tilat ke rodian to gor konde konti ke ngitin but most important thing genen kon were gor kon mat that namene bela message njok ka gor jeno kon were dena right can were kontin tin dong kwa influence ne kirma yadi netin kontin moye ke yo we are gan man kun especially regadana to ka yot kama yot ken nyirol so tidiade gor kono do kon kare like cause all this thing big kon da ka long right now chenetin one I come across a lot of people go online right now lat ken da ma char jor tilan wari no kering ma char jiram dana tekare quick kone kering ma char jene dana took 2013 but we know mena kana dio je shiring ma char kon away mi cha kon humiliate already get 2013 gwam cha connecting but telecon do charan mat keje bu ko ring ma char blame ka ngai kon kir ma yadi jaram dana na kon another thing jina ngum la ring ma cha la ja blame mo bibel ke ngi jeno irun bile jen bu lo ka kir dara kuna la nak ka jina lu ring ma char ring ma char bi lugudi ka ring ma char kwa je target ko general mi mo chung ka position la nur la nan ka 1991 ano me dan che kurche to ngai ene jog me na kan wege 2013 so jin mi jira mate gude la tok ring ma char shi debel den de ter kor chunka ko ekin mi yadi da normal cho ba na kana nuwer biya nuwer wu blame no ka jeno na kana kare iri ana ken kan wer ken ti jeno bukan ne de kon la jang bukan ka wo pet go ran tikitin ala bani jang ke de in form of SSPD ken wer bin jien in form of SPLIO wa jang wa ka ma wini ken ka mi jien we are the first people kon wer tila mala ja kona no kenya siga joro ko ken ka kon eteniam tila we need peace wal ba konek ka kore bala kon bi la lar no mala titin jor wo kenedi ngum la re gen kon ban mal no ka loken mal be ken kon nek ban we go ne mal so yene to continue lan were continue tila ko ka yo ka yen disgrace ken wer community ano ka tin jer kon le gen ka wer community gore mat na me jela disease ka kono la unity absence of unity wa jen da la kono de la kono jere all the time but me to kon ka ma dio je cha kon de yong but one thing they make clear ke yen dialan wodi one ter mi lan wer mi ci kon yar cha kon nek go ne jen wo bana jetit
la ti dia la ti de la de kon jek tin o kon la kon kon tera mi kon la de jek la kon aperu ba run bro ro ten nyok ba kon la de jek again ka chana jenen me changa cha kon la de jek na me disease ka kon rama chi me jek la ban la bagang ni je this culture ka kon de ro de dil kapchong gino began mor mu chi me jek chelat chen wari ga nak cha na ga mena gat gino bi la nok no bi a chong ke bi la no damar ke nyimar ke gwar ke mar ka jan ler mi choro lut dio je to kon ka problem ni ka nan we really need education ko odi jin mi cha jin nak la listen la ja ken mi che to ka ke rew de chi de mi nyok cha de bi nyok chep ka ji te de mi to reng ma char me we ka juba che we karwade we ko cha je chol a international community mi tera ma ga kon ga jen tama de ga kon ke international community de kon chole ka de kon gwar online ko ken ite kon na reng ma char ka juba no jin ngu nang ne re ka mo no mal jatin abne me ko bne ga long pin abne telora ba no te mal mlat ka in the end of the day ba ne bne re dor ko ka gwine no de ne chu carry on ko so they control it the no be kon la no reng ma char te reng ma char go no so sudan but take a mal full stop ngum chi reng ma char la what ngu che yaron amandien che yaro we don't cha yerne tin kon ti la siasin tin kon gor ne kon mu ka ke chicken goro de community de kan go yen chi achar ne kon cha displace reng ma char jaga jubro na ti ke tijin dor gwa de me tele mi cha lartin nuer gwa me chuke ka nga cha ja chuje ela yende nya jagdu gwa dan yin biya nuer kul buna ke ria ne ke so what I say tele nuer e je na biya kul o chi reng ma char ga jogo no biya nyenya bala benedich ba nuer ba ka bana and let be fair chana ngaje no ko kon ngane a condition la animals they live as human being with sense ko be kon gori je no ba ran bel mishiram ma chelar no na chinga gwa biya lok kon ba kon ko ga goli ci gwa no bude kon jalke so de jogo no ne look da reng ma char buete chaje luko gwa be tegarik tin wani biya link tene na mene pala mi chito ka yot kam den kene nyirole ne me batwo still but no re bi ngaje no mat ngweni jena long den yo de ka cham wala runde ka to by the way pale dia la content ku testify ka kwireng machar against Potkang against Doblam against Dagre machar against others ten contrary ki juba ka tijin pale ke ko kan cha ka ngaj already no ka ngane bika ga gwa da an tigitin a chang bi mal ban bo to kon ka age right now to kon geka Paul kon dial ko we are in the end of the thing ko we need to end this suffering for good kon shal no kon dia ramelen mi chora lot tiga lat ko rudien tine gona jengo she mi chena me cheje bolo mi agwa da ben kara da dien she bi nyoko mulo jabane ko right now these are the things den kon nyon go kon la kon ala no e chana je pele ran ko no kon elong ran ko no tele mi ngaje but jin chebi jeji in the first place especially mo kwaje nang gwa da titin onte nang giga juba no jin ko testify ka queen wara lar no jaram dana chine melel bibi den bi ka to no chere ke lat goro jeno baram ba jangot ke ba jena ko that's what it is right now misha ko jigurun ke guilty what do you think will happen you know so Sudan bala same again ke jin bo jiram mo gujeno jin bi don wor bi nyok bi don je you should think about tomorrow chibi chare gwa da titin tam please kir ba yadi chie ko naga no reme chie ko ba ben pin ka be jien abiaje nen no be jien so cha guru re ma chare ala kurchi janan gurga la no di mala ta ngeje ga di chi dong bu go shini bu ngane bu kurwich but tirande ruwich tirmene bol mel ko le ruwich ka do mi mo naga nen wari special chi do dan cha muy ke bur ke je ki cha muy ka rang mo ke je ke rang ko di ko jen chen wari kana jin mo ji gor ko chen wari nak bi je ram mo der la kur ke ji so che chong yen wari ye cha ko chare lan wari please chare lan wari ga wari ti bi ye chen long mo te cha chare kwa kurun ta niam be be je long ka ya ti ne no pin ga pin ken pin ne wona ne niam so gor gen wo biya chare kwa no ran ti jen ka do mo choro lot ran jen ko che mo gwa che jalat right now la jen ran buriar bo we den tan ba lo timi chen ma la wa nga ka chelet ka tel ti jo chen wo chelat too much please aji che bo mam jen dia damo do something better for Nur community kale ni egwa ka queen ene dial ne diara wika so Sudan chi Nur Corodian ala magwa la ne mal chu la ne dak ko ba Nur ba ka de ko na de ko ne no ken all the junubin murai ko la te lo dien lo mu chan Nur ya na mu chala chan Nur cha ka buk
ka me la te lo dien lu je to ka fan gak je to ka nasir je to ka ulang je to ka fanyi jar wherever mi no te ma cha ka bok la te lo dien dio je chen ka ji ko online ngi te lat ken anyway jen masil dana go de nya ye kel ring machar ken ji kware tin content te ka kel ba look ba je continue erun no chire ma ngai kone ba continue ka friday so de jogo no ne chana mandan le rode chana je lip no ba je ngogdi en look no ba je ngogo gwa ba good wa je ngogo jek changa je no si South Sudan betere ka bande ko kien bana kalien ajen jo dana go de nya kon kel ani please nya ne ko kien ani biat kamal bye bye